Subayeng Kanambar lai spa lai po nhiều Lai spa lai po nhiều Ban ngu bat ban mani yu trai yu play chong nga tu ai kan long kat kum kamon chong mi atrai halor chong nga kamon chong mi kamon chong akan long lada mi mon to ai kan long menta kasih ngawan ban ap kasur bakot yanga haki ben riu galing perthayala yaka kubur babha kutra itu kren hak mi ngadon hang ni ngakloi ban le kamon jong mi Kari kasih bari jantia Syami kenpai kumni Tu paku drai kampun kinong tong briu Ban krim baro Syami Ai bor ai sorya Kiba mila chin Bakin nyalap ka anjing Ngating ban paya la ching em banga itang ladi Henry mi bat mi dun kaktin ching em nganai tino ladi Ching nang ching sta ching shnut bat ching shirhem to ai ngan trek lem ching snore Kohimen kopera, tongin duai, shirahem haganegi yukirish Bakhuid, bagin duai nagabindagi jing dumu jangi shimet, haganega Sngi Burom jangu Khrist Syiem, ginang karpad yaw Jisu, baunang yai senshar yaga jingim jangi, unang yai senshar yaga donur jangi, unang yai senshar yaki yinga sem jangi, badunang yai senshar yaki jimlin besuniu, Ya baru ke jing tingit jangga papa po jangi. Namaru Jisu ulang Syiem jangga jing shai, ulang Syiem jangga Burom, baunang shimdi pura yangi iway pa iway. Hagane ke yukirish Bakhuid, tonginang duwairo, nagabinda, I Jonathan karbut na, padai ke Sngi ka jangi, ngi duwairo nagabinda, Kajing jatai bam jukut men Syiem jangi san bok lang marbaniang. Ngidwairo nagabinda divino dakar, denarius dakar, pinian dakar, but azella dakar nagabinda ki exam jangi. Duai nagabinda ritu mujari. Ngidwai nagabinda kajingoy jingkia jang Markus Rani. But kumjuru nagabinda bauro kiniki kon samla bala don rangat bad ngi nadu minin. Ayutrai unang shimdi pura yaki baro. Nginang pendait kakti jangi, nginang karpadi ayutrai, ba unang yaisan syari ka donur kamen Syiem jangi, ranggat bad baro ki jing tumu jangi. Ha kerteng upa badukon badumen Syiem baku. Kajingai jeng utrai jeng iu Jisu Khrist, bat kajing i jeng oble, lem bat kajing yasulak jeng men Syiem Bakhuid kindon rengkat bat pi. Ringkat bat piru Kohimen kopara, bayit hautrai Jisu Khrist, mindagasngi kabalang karake, yagasngi Burom jangu Khrist Syiem. Bad
Nadu kapor bau Jisu lawan haganega perte ngilatip yaga jimpen bana jonggi angel syapang ukun jongga jingsu nangda ter ngitip bau Isaya nongya tulepa ulapen bana lembaga bor jongo balai bat ka teisoti kan pun kon bat kan kau kon en sakot yawu Emmanuel ubalai ulong Syiem barhabang isngap yaga jimpule naka kitab baar jongit Samuel ngiyos ngo syapang ka jimpen slay jongo David banlong Syiem banngitip ro ladangi pule nado ka kitab ningkong jongo Samuel ba san ter ki jingpan jong ki pai Israel banyo Syiem ban sanshar yaki kumba ki weipat ki ri ki don ki Syiem pado trayo ble ula maham tinge yaki lamba u Samuel ngya tulepa ladapi yo Syiem kansa don ka jinge ha ka jingem jampi namar un pan ya ka babatam na padeng jampi bad un pan yaki kon jampi balong ki shipai bad un shim ya ka kindaw baba jampi na dong shadong bad ki ong kam lele ngikwa ya Syiem nadu kata ka por ya upai di Israel kilayo ya u jinglong Syiem ha ka jingem jongki bad haba poi ya ukon jango jong ya ukon jango Jesse o David kilayo ya Syiem badon ka donor tik kum ka donor jango ble bad nau lami u Jisu u shepherd king Syiem o balong o nong sharai baba jong unongap lamborot baba ko himen ko para hagani gasngi kadbangi reke yagasngi Burom jongu Jisu Khrist u Khrist Syiem jongi tonginang IT yalade ngimde banino eye nagabinda yalade ladau Jisu long Syiem bashisha jongi ngide ban IT na dong shadong hau klamting klamartatin yaki pop jongi yaga jing dona jangi yaga jing talot jangi yaga jing talot janga do jangi yaga jingang nur jangi baro knamba undupla ban penjanai yangi iwai paiwai pangin sange shipor ngi kinompop kindup yanga ngilong kinompop but ngi don kam yaga jingi sine ka jango Jisu tang Syiem bashisha ulaban sensharingi kaprip yalaki kama jambi ong yaw Jisu ngalong nompop light no mame ngam don jingim light no mame ngam don bor sin sharianga ya kanega jimlin basiniu ya kanega jing talot ka janga krambangan dup long ukun balait luid ka kun balait luid na ki pop song si ki pop jampi ko Jisu melong Syiem jangi sen shahriangi yaka donor jangi badap daga pop patingit daga pop pen koidiangi ko Jisu daga snam bakardor jame daga ding sen shar jame balong ga dimpana bangandup yo bor bangandup yo jingim bangandup yo jingkoid induai lang nga plam au ble badon bor baro bad happy men ko para bangalay pom shibun Bada kaching perkat, bada kikitian, bada kikam, bada kaching le klet, da kaching le palat chunga, da kaching le palat chunga, da kaching le palat pakraw chunga, namar kata ngakarpat kamaria Bakhuid, kathe suti, yak angal bakiri kuit, madapi kun men ko para, banduay na kabenta chunga, how try ublay chungi. Ublay badon bor baro inis seneyangi, barandala mapigi pop jangi. Unyalam yangi shaga jingim bam jekut. Amen. Kutray to isen kutray to isen kutray to isen kutray to isen ku Khrist to isen Khrist to isen
chinh xuống haki bên riu baro ba tuần ca mần ba pa ngi ai aro ya mi ngi lama ngi mani ngi ai bên đôi Burom bani songo ya mi bani songo ya mi putrai ko play simple padon barbaro kukun marwe yupa putrai u Jesu Khrist kukun lang bradu play bakit kipo pethe tu prem ka jinker pa tus ngosen ayani tus ngosen ayani te tang mami Bakhuid te tang mami utrai uway bahaklita mami ko Jesu Khrist mami bayay long play hajing ya long kawe marumen Syiem Bakhuid haka Burom mukpa haka Burom mukpa Tong nginya duway ngi duway nagabinda ka jingay ka jingkar ko baro hagas ngi utray banwan ngin sayarong ha ka ayam advent ngi utray ban ningkong janga ayam advent ha ka bangireke ya ganegas ngi Burom jangu Khrist Syiem nginangay ti alate bandu pediang ya Syiem ken raj jangi ha ka jingem jangi Jisu bayet karku ya baur kini kun badon rengkat badni ha kene ki Khrist Bakhuid ke bashimenda online ya ki bapangi bashitam ya ki kun badon ha padengi exam ya ki kun ki badon ha padengi interview banyo ki kam ki jam ngirangkin mau kerpangro ya ki men Syiem hadim pen Bakhuid pelai lud ya ki daga bor janga snam bakar dor jame na ke jim pen shitam shipar bakin poisha baning Kopa mep pinkain ya ka bor janga jing senior but pendemai ya ki bara hawukun jame u Jesu Khrist Syiem ka parte bara to baro ki ba habening bar hakindo kin yarisa jam ya ka Burom jame but kinang sange lano baniro yame ipanya kene da uju Jesu Khrist kun jame utrai jangi Ubayim barbasan syarbad me lembad men Syiem Bakhuid ublay junam la junam Amen. Kajen pule nakikitab baar Samuel ha kito kisngi kijat Israel baro kilawan shaw David ha Hebron bat kilaong hakmi ngidei kashing bat kado jongpi ha kipor bamen shwa men ba usol ulalong Syiem halor jangi de mapi ubalaya lam bat pen pai biang yaki Israel bat utrai ulaong happy pensalong unong sharai jong ki pat jonga ki Israel bat pensalong Syiem halor ki Israel gumta kitin man kisan baro jong ki Israel kilawan shaw Syiem ha Hebron bat Syiem udabet ulayete jutang bat ka Hebron hakmat utrai bat nangta klapensle ya udabet banlong Syiem halor ka Israel kaktian jong utrai Sungu yaw blay
nakasam chispa arpo ar kanambar jingruai praspa lai pusau kasam chispa arpo ar kanambar praspa lai pusau Jong go Jerusalem ngadwai gerbang Jerusalem kinsuk kinsan ikut ikti Jong ching roi ching su haki Bas
kajing puli na kashiti Paulus Bakhuid syaki Kristan hakolose. Go para ni ay ngo yok pa bala pinbit dor yangi banyo bentalem bat kiri khut ha kajing syai. Ula pelat yangi na kabor jong kajing dom bat ula wan yalam yangi syaka hima jong ukun ba ie jo. Ha ubangi yo kajing suspa kajing map yakipop. Ulong kadur jong ublay ya uba omla banyo i. Ukun prang sngi ki jintau baro. Namar ha ula tau ya ki e baro. Ki ba habneng bat hakendau. Ya ki bapau bat ya ki bompau. Lada de ki khet ne ki long krau. Ne ki bor sinshar ne ki bor pinyat. Ya ki e baro la tau da u. Bat na ka binta ju ulong hashwa jong ki e baro. Bat ha u ki e baro ki ne lang ka wei. Ulong ma u ukli jong ka met ka balang. Ma u ulong ka jing stang. Ubaning kong ban mi pat na ka jing yap. Bakumta ha ki e baro undup long ukli do. Naba ha u baro ka jing pura ublay. Kalas ngob ha ban syong. Bat da u unwan lam. Piang ya ki e baro sya uhi. Ya ki ba ha ka perthei ne ki ba ha beneng. Da ka ba pinyasuk da ka snam jong ka ding pna jong u. Ka ktien jong utray. Isungu yo blay sumayeng. Roy Alleluia ya utray. Ya utray. Long balakerku uta ubawan hagagerteng jong utray. Suk kahimau kpa jungi u David kabawan. Ruai Alleluia ya utray. Ruai Alleluia ya Utray undon rengkat bat pi. Ringkat bat piru. Kajing pulina ka gospel Bakhuid kat kumuluka. Ka Burom hami kutray. Ki nong sen shar ki larki bain yaw jisu. Ki ong ula penim ya ki weipat. To un penim ya lade. Lada ulong u Khrist Jong u bale u balajir jongu. Ki shipairu ki larki bain yawu. Ki awan shajan but ki tarwa hawu ka sarka but ki ong. Lada melong u Syiem jongi ju to pelait ya lade. Ladondru ka jingto haneng jongu. Uni ulong u Syiem jongi ju. Uwe na kidakaid, ubala syas din hangda, ulatim iyawu uong. De mame u Khrist. To pelait yalade, badiyangi. Henry uta weipat, ulam mayawu uong. Hato, mem syepting yawu belay. Haba meru meng ngat hapo kaju karai jimpendrem. Yangi shisha kadehok. Namar nilayo kumba dawa ke jingle jongi. Henry wini shimla le sniu eye. Teula ong
Ko Jisu token mau yanga enda me poi hala kahima. Badu Jisu ula ong hawo. Shisha nga ong happy. Minda kasngi pindon rengkat bad nga ha paradise. Ka gospel jang utrai. Kaching yaraya mi ko Khrist. Ko himen ko para bayit hautrai Jesu Khrist. Ngai ko ble sngi burom basuk bakumen iapi baro. Sngi burom jongu Khrist Syiem. Jesus the King. Marhabang iyos ngo ya kaneka sngi burom ngideben sngo shngain. Ngideben sngo kumen. Namar, habang ipe saudang jongi, ngidon bun ginong sensyar, kiba penting yang. Ladang ipe hakane ka perte kabayar, ngiyos ngo siapang gikubor jong ginong sensyar, kiba up ban penjot ya kijait benrio. Ngiyos ngo siapang gikinhun, ke bayale tuma persya uwe hadin uwe pat kawe kadin kawe pat ke jait ben riu bat ki beriu ladang i play ya ke social media ke TV ne play ya ke kot kubor ngias ngo syapang gi jingjia bas ngo shirke ka ba pinting yangi jimpen ya beriu jimpen jot jang ki beriu ke jingem jang ki beriu jimpen jot ya ke ri Jimbate bom, siapang tema, siapang kinhun bayale, kum kiri Madagascar bad Nigeria, hakababon ki Kristan hangdo, ki Syiem jinge ban pinne ya ka jinge jongki, namar ki daw jongki Burom, ki kai kalau. They don't born ki jingjia saudong. Don't born ki beri badon ka bor hakane ka perte Henry Kimju pintre kamba ya ka bor jongki. Mangi wei pai weru ngidon ka bor hangi. Don ki beri ki ba pindon gamba kala ya ka bor. Don ki beri ki ba pindon gamba bha ya ka bor. Don ki beri ki ba pindon gamba bha ya ka bor ban te ban pen bha ya ke wei. Don gibri ba pendon kam ya ka bor ban pensionyo ya ki way penjot ya ki way kane kalong ka paradoxes of life kane kalong ka kana jong ka jingim jongi kawe ka liang kadon ka jingshai kawe pat ka liang kadon ka jingdom ban ni ki kon ni im hapadeng kum kini ki jinge te mano bala ban palai lod yangi Mano bala ban yadayangi habang don kum kini ke jinge babun jahit saudang jangi bad ya kene ke jingre ke ya ka sngi burom jangu Khrist Syiem kalastang namar kadaw janga tema ban ningkong upa Bakhuid pius ula penbana bau Jisu ulang Syiem jangga partai. Haba ke Syiem jangga partai baro kimnang syuban sensyar. Ke Syiem hapadeng jangi badon gabor Henry kimnang syuban bindon gamba ya kabor. Uji supat Syiem jangga beneng Syiem jangga beneng ula wan hiasya gane ka partai badula nang ban sensyar yangi om dakat suloy
daka tari, daka nuclear bomb, daka jingya snam, henre ula sensyar ya ka partai, daka jingit ka jong. Haba ka jingit jongu kala roy palat, kata ka jingit kala yo ya ka rong basaw. Minda ka balangro ka kendo ya baro ke jinglenium ban pong ya ka rong basaw. Nagabinda ki kon samla rong basaw kalong ba kongsan. Rong jongka donut. Rong jongka snam. Ka jingit lato daka snam. Minda ujiso penbana parte. Penbana hanga badhapi. Bahu don ka jingit kaba palat. Kaba omdon mano balaban teo. Namarulong usim uid bad burom yenga bad yepi. Yaro yaw try. But ngiyos ngo nabaro laitili ki jimpule kakadaw hangi. Siapang kane ka jinglong Syiem jongu Jisu. Namar David. Syiem David. Ulong ubakaraw. Ulong babryu. Ulong badonbor. Ulanang ban kring yakiway. Yaki longgumi jongga Jerusalem. Kila shimya ka gitar. Bat ka doitara. Bat kila tem, bat kila ruai jam. Syiem sol ula peniap 6,000 ngod. David parte ula peniap 10,000 ngod. Ulas ngotan nat banyos ngo kataga jingruai na kilonggumi Jerusalem. But ula kamen kilonggumi kikon samla baro kila yidiaw. Habau David ula don haki yingjong sau yingjong Syiem sol ukunjong sol Jonathan ula yid palat iyawu ula kain yawu ya ringkat ka bor bat ki kun Syiem namar ula don hawu ya kata ka jingitan nat ka palat haba ula don ha kayingjong Syiem sol ka kun jong sol mika kala yabij badu bad Syiem sol ula aya kum katengah jom warlara kam yo kun nawu David ulalong Syiem balalaban yang marwe shimet hakama tu Goliath bad ulaban peniap iya Goliath da uwe umau omday sandili ki mau ulalaban tar arliang yaki sing ne yaki kala yaki no ki mersiang bawan ban peniap yaki lambrojong shim perkat yalade shimla perkat shimla imban penim yalade ula penim yano yaki lambrot hapo ka jimpechongu ula penim yaki Paid Israel badon haka jimma namarba Goliath. Syiem David shimla perkat yalade ula perkat ya upaid. Uni ulang Syiem baba. Syiem jong ne ka perte ki perkat ninggong yano. Kumno ban penhe ya ka pla jong ki daniam de. Ngan penhe shwa ya ka pla ya ka senduk jonga nangda ngan sa perkat ya kiway. Ya ro ya utray. Yaro yaw try. Yaro yaw try. Henry Jesu Khrist Syiem jongi uperkat ayo. Uperkat kumno ban penhe ya kapla jongi kun badon hakati jongu. Kumno ulaban penrius pa ya kinongbod jongu. Mano ba denongbod? Mga banmapi. Uperkan kumno ulaban penbabrio yangi.
Uperkan kumno ulaban penkoid yangi. Uperkan kumno ulaban penbed iki kemat jongi matla. Uperkan kumno ulaban play iki skor jongi bakelut. Uperkan kumno ulaban penyai yaki badeko. Uperkan kumno ulaban map yaki pop jak jongi beriu baro. Syiem ju perkat ban penim yalade. Ka gospel minda kas ngingias ngo. Kinong peit. Kinong sensyar. Kilawan siya u Jisu. But kirki bain yawu. Pila penim bungut. Minda yalade pat. Yalade pat. Bale pisa kumne hagadim bana. Pimdon bore ye. Ben penim yalade. Kajing snautu siya panggit Syiem jangga perte, kidon saudong janggi kisipay, kidon bon ki security guards, danem de, what iya ki chief minister, ne prime minister, ne kino ki bahain kilay jinglay, don ki pilot vehicle, don ki kali shakamat, but kali shadin. Ben yada yaki penim yaki kikoloi ben yap ningko nangda lada kimla yap no nong sensya danem day don't security guards nakabenda ki security guard ru mangabad mapi ngisiu yakapisa da karukam tax kinong sensya jong kene ka perte kimju penim yangi ki persyamban penim yalade da kababam klop Nonsensyar. Lese what ya ke batre kaki office. Mangi ki Catholic. Lese don napadeng jombiru babat iki kerdan haki office. Donru ki kun Catholic ru badam ding pana. Henry kim ken mau ya ke jimod jonga ding pana haba ki shong haka office jongki. Haba wan ki pait ba panjingya rap ne kano ka jingya rap nagabinda jongki. Ki penim yalade, ay shua hanga, nandangan sa ay happy. Danem day. Nekum no. Nonsen siya jangane ka parte, kimju penim yano. Ki penjo dia kiway. Ki bamsap, ki kinyod, ki penjinjar. Henry, uji supat, omde nonsen siya janga parte. Ulong nongsen siya jang ka beneng, ulong nongsen siya jang ka hima uble, ulong nongsen siya jang ka donud. Yaro yaw try. Ko himen ko para. Haba nga deng ya ka dimbana, kae ka ba nga deben kin mau. Kane ka dimbana ba nga deng, kane ka dak dimbana ka ba nga le, kam deben ne, penim yalade, penim ya ki way. Kadim bana ka pengan mau ya ka kana ya ka history ya ka jingjia jong ka jimpenim ya ka jait benrio jimpenim ya ki brio na ka pop na ka jingjot tiao na ka ti jong bam menuk sodokre dena markane ni Burom ya Jisu Syiem Khrist Syiem but kini ki brio ki ong penim yalade ki sipai कि बड़े बन यदा या उजी सुकियों पेनी में अलडे काय का कामराम जोंगी सिपाही पेनी में की ब्रियो यदा ये की ब्रियो डरियम डे बलेंगे डोन काम सिपाही कि डोन हपडेंग जोंगी हाके जिला जोंगी हाके री जोंगी बकिंडुप यदा या की पाइड बडोन हाके री यदा ये की रायोट Henry gini ki sipai pat ki wan ong kumno yaw Jisu. Pios ngo niem hakaba pulay na ka gospel ki ong kumno. Kirki bayin yaw. Penim yalade. Mano bade ben save. Udon hake jimma. Syiem udon hake jimma. Hake jaka bakide ben yada. Kila pensa prek hake kti ke jad nangda kiyang bat ki ong penim yalade. Bon ki beriu, saudong jongi, ki klein ban pensa prek hake kti ke jad jongi.
Duna ba ki beriu ki ba kloy ban lau ya ki prak ne usia barit na kakti ke jatjongi denem de. Ne kumno. Piso kumno. Bun apran jongi ki kloy ban pensa prek. Ki sipairu ki kloy ban pensa prek. Haka jakaba kide ban. Lloyd lau ia ki say ya ki prek na kakti uji supat kila pensa prek. Nangda ki yang haka ke jatjong ka dim pana ki yong penim yalade. But ki yong kumno. Pelai dia lade. Melong Syiem jong ki ju. Arsap. Sipai arsap. Nong sensyar arsap. Mangi ki bangit ngilong ru arsap. Bun na padeng jongiru ngilong ki ba arsap. Bun sin ngiriki ben ya Jisu. Ngikod yalade Kristan Katolik. Henry hakamat ki paralog jongi. Hakamat ki himmen ki para jongi. Hakamat ki marjan marpa jongi. Nagapinda ki jimmandoy shimet. Ngiriki ben yaw Jisu. Nang dangi kot yalade Kristan. Yes or no? Nyaban sangenem ya kene kam. Lano kan kut ya kum kene ke jinglong arsap. Peit arngot ki dakai. Kibala syas stin sanar penalang badu Jisu. Uway ular kibe. Uway pat ulas ngautu ya ke jinglong jong pop. Ulas ngautu Jisu ulang we. Omde kumba perkat ya ke buryo saudong. Omde kumba perkat ya ke sipai ke belar ki ben. Badulas ngautu. Ude Syiem basisya. Ude Syiem jong paradise. Ngimlaban penyanujor ya Syiem jong paradise. But ki Syiem jong kane ka perte ba shipor arpor. Buna padeng jongi ngiken ya Jisu yarenggat ke kerdan bat ki beryu jong kane ka perte. Denyam day. Nekum no. Ladang ilekum ne ngin sedunong. Uni udakai shimla peit palat yakaba ki sipai kila yo ihaw Jisu. Shimla yo i palat yakaba ki nong sensyar bat ki pait ju kila yo ihaw Jisu. Henry utawe patu dakait ula don gi kemat ke bakamyar kam syai badula peit badula yo i shalinda jangga dembana yaka paradise badap daga jingomen. Ngingide bandon ke kemat banep. Omde ke kemat bala banyoyi na dong sya dong jong kane ka perte. Henry ngide bandon ke kemat bala banyarap yang ngi banyoyi syalindet jong kane ka perte. Banyoyi ya ka hima jong ubalay. Balengi ngop ha ka pop. Balengi im kulmar. Balengi im Burom yaw Jisu kumbang ngide ban Burom. Namar ngilong ki ba matla. Yaro yaw try. Yaro yaw try. But ngiyoy tang yake ke baro jong kane ka perte. Henry utaw dakay. Wat lada ba ulong dakay. Ulang uburyo balaban sngawoto yaka wavelength of God. Ulang uburyo balaban sngawoto yaka sur jong obale, yaka dur jong obale, ka jinglong jong obale, ka jinglong jong ka hima. Unang bantu bha ya ka beneng. If you are a Dakite, pide ban long Dakite bastard. So tu, omde ban long Dakite babij. Uni would Dakite ulam bastard. Namar haba ula pay dia Jisu.
ula yo jimpan sle jongu men Syiem Bakhuid halo jongu. But ula on ngalong nompop ula on peit ngi baro laingut ngi don hangne but ngi arngut patte ngi long ki bapop Henry une pat dai nompop men Syiem Bakhuid ula pli ya ke kemajo. But ula yo I ya ka pop. But ula sautu ladang ayap ka pop nganom yo paradise. Henry ladang ayap lang badune ngan yo ka paradise. Kababa ngan yap lang bad une kumbaong Paulus Bakhuid la sanar penalang bad yang badu Khrist ya sanar penalang badu Khrist ya sanar penalang don kam minta bon ki kon janging yang ngasitong ngapang ngaketia ke dimpana Henry kata ke dimpana mano balaya pi ujisu. Many of the children they say I am suffering kilongomiru ki yang ngadon bon ki jingshitam ngadon bon ki dimpana bam lakit mano ba ai kata ka dimpana yapi na mar ke jinglong da kai jombi mo ki layo kum ki ne ki dimpana ne ujisu lai dimpana yapi. Who gave you this cross? Who? Jesus gave you this cross? Dena mar ka jimbam biang jombi jim tam sneng jombi jinglong da kai babi jombi pilakit bon ki jingkit pikit bon ki dimpana denem de minta piong ngasitom lada ujisu ai ya ke dimpana happy unang ruban kit batpi. Yes or no? Taminda ki dimpana jong no pikit peit baleng imjio jingorku ya royal try ya royal try ya royal try ya royal try ko himen ko para ngidon kamban ba ya ka dimpana jongu Khrist omde ya ka dimpana jonga pertei utau dakait badakait ubam burom ya utrai ulakit ya ka dimpana jonga pertei utau wei patuang kado kadwai jisu ngalat ngiang ngalat salia ngalat jrem palat thakabat kit ya kane mindang nganai no hame menangai no ka dimpana habau jisu ai no kata ka dimpana jongu hangi ngin sa yo membership ha paradise membership ha ka paradise kanwan haba ngikit ya ka dimpana jongu Khrist Syiem an dimpana jongu kalong ka ding sensyar ya ki nong sensyar jonga pertero kiraya ka ding sensyar denem de Henry kata ka ding sensyar kamlaban penyo yapi ya ka paradise Henry kane kalong ka ding sensyar jongi kaya ka ding sensyar jongi ding pana. Yes or no? Menjur? Yes? Yes. Kane ka deka ding pana, kane ka deka ding sensyar. Ngihaban pediang ya kane ka ding sensyar. Tina kata kata ngidang ding pana. Ngidon hapo ka ding sensyar jong no? Jisu habangi le ya ka ding pana, dak ding pana, habangi dang ya ka ding pana, habangi bu ya ka ding pana haying jongi ngipla haw Jisu ngapdiang ya ka bor sensyar jome. Kaya kata ka bor sensyar? Bor ban sensyar ya ka pop. Understood? That's not all. Satu. Kaya ka ding pana? Kadimbana kalong gabor ban sensyar ya ka pop hapo jongi pop hakane ka perte ujisu ula sensyar ya ka pop jong ka perte dak dimbana hakaba ulayap halor ka dimbana badula penim lada pejingai na ka dimbana hatopinyo bor halor ka pop jombi kalam dimbana hatopinyo bor halor ka pop jombi ong. So what num pejingai na ujisu na kaneka boss sensyar. Kristan Katolik kindit ben riuno. Pimde ban long kikun bade ben immalumala. Not malumala Christians. Bu na preng jongi kikun Kristan kilong malumala Kristan. Danem de. Lejing yaseng late. Leis mas Bakhuid
thank God. Penbiang ya ke jingdon kambalang, hoy, namar ngalong rispa. Ladanga say, shipo hajaru kamlele yanga, namar nga kahe katalari jonga, dalam day. Kanum ketapalat. Ngile ki kam kalam ketapalat yangi, dalam day. Habaya day bad kabalang ru, nekum no? This will not help. Kum kanege jingim kanum yarap yangi ko himmen ko para. Ngide balong Kristan 100%. Ngide balong Catholic ba pura. Ngala kran slam ne kum no? Telatai. Namar kibadon hakasor kilong ke bas ngap tang komili henyo minute shipo minute mo. Ne kum no? Yaro yau try. Yaro yau try. Yaro yau try. Yaro yau try. Ko himmen ko para. Ngidon kamban penjana ya ka jingim. Lada pilong Catholic. Im kat kum ga jingtawa jong ga balang Catholic. Im kat kum ga jingtawa jong ga tino try. Im kat kum ga jingtawa bat ga jingkot jong u Jisu un Khrist Syiem jongi. Wano mi malumala. Where will you go if you are a malumala Christian? Andala kot ga jingim jombi? Malumala Kristen mo. Haba kot ke jingim jombi pin poisa e. Ko malumala Kristen pimdon jakashu ha paradise. Uji sum shimlawan sya kene ka perteban perlong yang malumala Kristen. Uji sulawan siya kena perteban pelong yang ki Kristen ki bajanay, tolong ki bajanay, kumba upaw beneng jonga ulong bajanay. Yes or no? Then who told you to live malumala? Mano ba tokyapi? Bade uksuy. Bade uksuy dulaang kumnerulong. Denyom de. Kumdarulong. Daniam de manobong Jisu. U Jisu ang lada pilom blam blam ngan prino ya pina ka sindur. Ulaong blam blam long. Then who told you to live blam blam? Kabamut don buon gibendang yapan penpay. Hagan egas ngi Burom u Khrist Syiem. Nginduay haw Jisu. Ba undup shimdi pura eka jing talot jongi. Na ka jinglong blam blam. Na ka jinglong malumala. Na ka jinglong arsap. Mapyanga kran kum kinikikintini pi. Poino siya ka jingim baryubale kindia. Raino ban ino yakitaki jing pendame jonga perte kabapilang ngop. Ino kita keke baro. Stang ban poi biang. Siya jingsen syar jongu Khrist Syiem. Bangindo penim, daka bor jongu Jisu. Nginum perkat ya lade, henrengi perkat ya kiway, kumbau Jisu lale. Habangi perkat ya kiway, habangi imna kabinda kiway, u Jisu un perkat yangi. Ya royau try. Kaprip ilaki kamajampi. Puson ya lade, nga marwe. Nga imkum na hadomenda. Hakabenda ayu. Nga don kamban penbait shushu hakajingim janga. Balong ukun bajanay. Balong ukun bakhuid jongo Jesu. Nga habanle ayu. Ya ketaki pop. Ya ketaki jimlein basinyo. Nga haban ino. Ladaka jingade janga bado paralog. Bat ka paralog. Kam yadeshu. Bat ka jingkot jongo Jesu. Nga koloi Jisu pen koi dia lade. Lada ke hinga sem jonga kamya drndi katunga sur jome. Nga koloi pen bait ya ka longing long sem jonga. Ay boringa Jisu. Bangal long ubakuin kabakuin banlong urayot karayot basisya bajanay jame. Mangandupoy siya ka hima siya ka paradise kabamela pen kare nagabinda jongi. Enyaro ya utray Jesu Khrist.
Ko himen ko para tongin yang tongin play ke jingait ke jongi. Kanambar lai spa an riu paway. Lai spa an riu paway. Jong utrai Jong Jesu Khrist la punya uda men Syiem la kana marite soti la shale ben shasa narpna malasya yapna marjongi hasni balai ula mipa hadin kata ukiu shabne ushon hakakamon unwan ban bishar yangi naged ha umensim Bakhuid ha balang Katolik Bakhuid hajing mapop hajing mipa bad hajing em kapap cukup amen. Tongin ya kerpad ya ublay upa jongi ubayalam yangi syaka hima ukun jongu. Nagbenta pa Bakhuid jingi, u bishop jingi kiling do but katkes. Bakamu jisu, u Syiem jongki, makiru kin dupkhen do baro katba kidon nagbenta ki breu, balapan khamti haki jing sumar jongki. Ni kripad me gutrai. Igarpad eme kutrai. Nagbenta ka ne grampe kristan jingi, kahima Khrist ha ka ne kashnong jingi, bangindup yele ban penlong yaka karampe jong ka jingkhoi. Bat ka jing ien ni kripad me gutrai. Igarpad eme kutrai. Nakabenta iwe pe iwe ngi bangindup yele katbangila ban penne ka jingem jingai ai hangil enter da ka bay ne skem borobor ha Syiem jungi ujisu ni kripad me gutrai. Igarpad eme kutrai. Nakabenta ki kristan ki bala phetno nau Khrist da ka pom bakin snguto yela ka apot sneu baki shasan shar ha uksoi ni kripad me gutrai. Igarpad eme kutrai. Nakabenta ki breu boro bakindup nyaw yu jisu kumu Syiem jongki ban shakri yu da ka jinget baskem bat ban poi shaka hima jongu habneng ni kripad me gutrai. Igarpad eme kutrai. Kopang yaingu yame bamala kot yangi syaka hima ukun jame to yara bangin yaines kem hau kabadang im kumda bandup iyo lem iya ka Burom jangu haga jingim bansawan mau ubasan shar badme junom la junom Amen. Subhasham. Kanambar lai spa proper way. Lai spa proper way.
wai langim lor mi laban pin kodor dala kabor ble chingnya jong mitra chingnya jong ni ching im jong mitra ching im jong ni chingnya jong mitra chingnya jong ni ching im jong mitra ching im jong ni la terwahami belai nong thau jongi langi dok barit chin ai trai sin ai diang ti ching kna jong mi trai ching kna jong ni ching em jong mi trai ching em jong ni ching kna jong mi trai ching kna jong ni ching em jong mi trai ching em jong ni To ya duai ko himen ko para baga jinkinia janga ba jumpy kallang ka bapriang khon ha ublei uppa badan bor baram tu trayang badeng ching knya ne kti chong pi nakabanta ka ching robert ka buram ka kerteng chong u ka chimanto yangi beda ka balang bakho chong u baro kawe kopa to pediang ya kini ki jingai jangi kum ga jingya ro ya ukun jame ubala penya suk yangi batme da ga jingyap jangu ai bagane ka yukerish kanwanra ka bor ba ka jinglong ka wei hagane ka in ka sem krostan jame ngi panya kane lemba o Khrist utrai jangim amen utrai undon rangka bat pim ringkat bat piru ko kan thiu yala ki donod ikan tu ki shau trai tongin aingo ya utrai ublei jangim ka shong hok bat kadai Kopa ko blei badan bor bad bam jikut ngile bha banaingo yame barabor padhagi jaka barra mela pensule ya wukun jame u jisu kum ulingdo junam badus em kaparte shitalup lin kum ulingdo ulatarwa yala ka jingim halor ka dim pana da ka bawanra ka jim penim haki bri barra lemba ka jinkinia bachanai jang ka jingsuk kum us em udan ka bor hal lor ki jingtao barra badu tarwa hame uppa jangu ubaha baneng ka hima ka ban ne junam ka hima jang ka jing shisha bat ka jingim ka hima jang ka jingkoi bat ka jinga ye ka hima jang ka hok bat ka jingit bat ka jingsuk da ka dono jangi badap jingkamen ngia so bat ki angel lem bat ki rikoi ban pen bana ya ka Burom jamme Bakhuid 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 utrai usim don boru play ki pa Neng bat berthai ki arwai la ka ching ya roho sana
men ko para. Kani kalong ka por ka bakentang tam ka Bakhuid tam. Ngilawan ra ya ke jing terwa jangi. Ngilai ti ya ke jing ang no jangi. Ranggat bat kani ke jing terwa Bakhuid sya kani ke duan ka dupat. Pilawan IT ya ke jing yem jambi. Ya ke jimpang ya ke jing shitam. Ya ke jing ye babun jai. Ke jing long samla jambi. Ya ke jing long kami long pa. Ke jing long kena kelung barra. Ayu try unampen kantang yang iminda. Ranggat bat ka bor bawan kiana baning minda. Halor uni upo bat ka wain. Ay bangin kalalong kikun jango Jisu. Bangin nangyo ka dur jango Jisu. Kadba uni upo bat ka wain kinyo ya ka dur jango Jisu. Ya ka do jango Jisu. Ya ka snam jango Jisu. Inangay ti ya ki bapang ki bashitam hapadeng jangi. Ni ay tiro ya bahor ki kun ki bashi mendalang bat ni na jingay lembaga nega online media ay Jisu nangkerku ya ki jingang no jangkiro ni duay naga binda jangki bon ki bapang ki don ranggat bat ni minda wad larang im yoy ki don bat ni ki duay Jisu nangkerku ya kiro dashisha melong Bakhuid katray katemay Jong ka jingkoy Burom Namar katang ikar paadya me, to pen kuit pen kantang yakini ki jing terwa jangi, da kabapa ya umen Syiem jamme, kum ka umje halo jangi, bakindup kelalong yangi, kamet, bakas nam, jangutray jangi, o Jesu Khrist. Hakapor baladino yavu, badala ka mons ngabha, Ula pediang ya ka jing shitam, ula shim ya upo, bada kabaying oyame, ula kedia yavu, badulai kalage sendran uong. To shim bato bam na kane pi barra, namar kane kalong ka medjanga, ya kabayanaiti, naga benda jampi. Haka Jew ka rukamendala le abam, ula shimya ka kuri, bada ka baing o biang yame, ula ayaka hala ke sendran uong. To shimba to di na ka ne pi barra, namar ka ne kalong ka kuri changa snam changa, jong ka jutang batimay badbam chikun, ya ka bayan pen mi naga benda jambi, badaga benda ki babun, ya ka ban map ikipop, to le ya ka ne, ban kan mau yangam. Kosnam bakardor jango Khrist. To pen koid yangi. To pen koid ka men Syiem hadim pen koid. Pen koi pen kia ya ke bapang ge bashita. Ya da yangi na ubamen. Kajing maya Jong kajing eight. Namar kata, ngi ke bapen menda ya ke jingia bad ke jimmi pa jangu, ngi tarwa hame ko tra ya upo jang ke jingim, bad ya ka kuri jang ke jim penim, ngi dai ngwaidem, namar mela new yangi, ke babit ban yang hakamat jamme, bad ban shakri yame, da ka bas ngeverit ngi kar pad yame, bangi ke bayo binda hakamet bad ke snamu Khrist,
ngilong kibala pinyatali kaway da umen Syiem Bakhuid. Takan mau ko try kabalang jamme kabala priyang hasatala kaparte pato penjana ka haga jingid ringad badu Francis upa Bakhuid jangi Father Ansem Administrator Victor Lindo Archbishop Jong Diocese but baro Lindo but Kirinium. Takan maulem ro ki himmen ki para shinrang bat kendai kibala yotia da ka bakarmen ka jimmi pad but ya baro kibala klad no haga jingisne jamme top diang yaki shaga jingshai ka kumachamme to yisne yangi baro ngi karpad yame krang bareng khad bat kamari yoti suti Bakhuid ka kami jongobale u joso bakudo kurim janga ki apostol Bakhuid u Francis de Sales Bakhuid but baro ki rikuid ki bala pensngo ba yame pateng la pateng indup long ki babit ben yo ben dalem haga jingim bam jikut but pindon Burom yame da ukon jamme u Jesus Khrist. Dau lembadu badhawu kanlong hame uble upa badan bo haga jingalang kawe jungamen Syiem Bakhuid barok Burom bat ka jingyaro junom la junom. Amen. Tongin duwai kumbau Jesus lahi kaya ngi ben duwai hagabaiti ya jingang nu jangi jingdan kam jangane ka nong jingdan kam jangi kon samla jangi kam da me ki kon samla bala sakama ki bam kin mau ya ubale ya ki bapang ki bashitam na pedeng jangi outrai penam pen khoi pen khia yangi kopa jangim Upa bening kalong ka Bakhuid ka karteng chongmi kanwan ka Ma hima chongmi kalong kamon chongmi haka khandu kumba bening to ayangi menta ka senbam chungi ka bahala kasi patumap yangi kering kang chungi kumbang yungi map igi bale sniu yangi perwat dalam yangi shaka ching penshoy henre de palait yangi na ka pasniu top light yangi ngi karpat ko trai na ge jing suni baro na ge jing pang na ge jing shitam na ge jing sosi na ge jing eba bon chai ha ge jing spoon jamme to ai jing suk jing sign ha ge sngi jangi kanam bada ge jing rap ge jing sne jamme ngi light baro bon ka pan ngi yo jing da na ge jing jing jar baro kabang ida ngap ke melendi ya ge jing garmen Bakhuid pat ge jing wan pa jong nong penim jangi o Jesus Khrist. namar ka chongmi kalong kahima ka chongmi ka bor ka Burom chunom la chunom Kotrai Jesus Khrist may ubala ong haki apostol jamme ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy wat pe gi pop jangi henry ya ga jingai janga balang jamme bad ha ga jing spoon jamme tai haka ya ga jingsuk par ga jingat le ka we kat kum ka mon jamme mame uba im bad uba sensha junom la junom amen ka jingsuk utrai kandon barabo rengka bat pim ringkat pat piru daka bapu samrki tongin pai shaki himmen ke para hagane ga sngi Burom jongu Khrist ai ka jingsuk par ka jingedu trai kan sansharingi ya ki himmen ke para jongi Mi
Hakami ukon lambro jang obale. Hakami u Khrist u Syiem jangi. Basen shar eka donut kamen Syiem jangi daka met bagas nam jangu. Sukito ki bala kot shaga jing kawai jang ukon lambro. Kukan rat ngamang basyong benrung hapo kaying jonga. Henry nga syong tang daka ketian bakamen sim jonga kan sakya hi. Kamet bagas nam jangu Khrist kan rianga shaga jingim bam chukut. Kanambar arspa kan riu. Arspa kan riu. Tungin yakran wat ujisu buat adon hapa gitu nuot jungi. Tungin mane ya ujisu unong penim jungi unong suspa jungi balarung hapa gitu nuot jungi. Haga baurap ulap penrit yaladi haga dur ukupu bali panuan rung hapa gitu nuot jungi. Tungin sngongo ya ujisu tungin yai mane ya ujisu naduk kadok nuot jungi. Konmen ko parak ni klemat tungin puson jar tungin ang sngongo ya ujisu ubatan hapa kamen Syiem jungi
Tunginang mani hakaching car hakaching sngurit hakadonot chongi. Jong ya kamen Syiem Jong mipsa Jesus bari jar hadur ya lakame me ay baba me ay bandi rulakasna Jong bapin ya so badla ukpa Yes na mo yan. Pagkanigas ni Burom Jong o Khrist Syiem. Pagkamamirawan Jong o yan eh. Yung bagay Jong kong o yan. Kung siyal nila iya mamitra Pagkanisyong kapo Jong yan. Yesu gis ko go yan eh. May labinda ka bor sensyar Jong eh. May sensyari ni daga Jong ko eh. May sensyari ni daga hot. May sensyari ni daga bor. May sensyari ni daga Jong isne ka Jong eh. May sensyari ni daga Jong ka Jong eh. O Yesu na eh. Sensyari abor ni ko ang kibalay o pilyan yan eh. Akanay kayo Khrist ko eh. Terbuka ko try abor ki ko ang kibalay Bagi bashita, bangga me abar ki kon ki baran na padeng chani. Tera boya ka jingta mo hakaman chani. Bagar paad hakaman chani. Yagi bappang yansa, yagi bappang yapsiya, yagi basmosi, yagi bakusulay, yagi bappang hakaman chani. Yagi bappang hakaman chani. Babbo chani, yagi bappang pronsya, yagi bappang snir, yagi platmo, yagi kalay chani. Yesu bayi, yagi boja me naman kiya. Karko kardo ki kon ki baran na padeng yaksa. Karko kardo ki kon ki baran na padeng yaksa. Boja me naman kiya malo chani benda. Ismay ki bar hagre kale pa Jesu. Ay bor Jesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ye boy me ko Jesu ni mani me ko Jesu. Ye ay me ko Jesu. Shinde pura ay me ko Jesu. Ay bor Jesu. Ay bor Jesu. Hallelujah, 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 hallelujah.
To ngin niya duway. Kopa melai hangi yau Khrist Syiem ki jing tao barra. Kum ka jimbam naga benda ka jingimbam chikut. To yalam yangi shaga jingkamen ka himajam. Hangda haba uim baru sensya jinom la jinom. Utrai undon rengka batpim. Ringkat bat piru. Ngo ya ka klejam be karpade ka jingkarku nyau Khrist Syiem. To ublay badon bor baro in karku yapi. Haga jing spoon jangu badon tese happy ya ka jing start ba penim. Amen. To un sa yapi barabon dagi jingi kai janga jingi badon pelong yapi ki bayaine haki kam Bakhuid. Amen. To un pen pai ki jajam bi shauhi. Badon kadau happy ya ka lindi janga jing spoon but ka jing suk. Amen. But ka jingkarku janga blay badon bor baro. Uppa barukon. Baru Syiem Bakhuid kan hiar happy, but kan sa bat pi junam. Amen. Ya lesuk ban pen banai ka kubar babah jung utrai daga jingim ka jumpi. Ni sungongu yau blay. Kanambar sanspa saupoar. Sanspa saupoar. Suka baniang? Sanspa saupoar. Hãy subscribe
ta chonga dei utrai ha una shanya ka Burom ho ka pa bro khu man Syiem Bakhuid Ba kalong ba mning kong kum chumenta ba barabo junam la junam amen. Korno Bakhuid tamu Jisu To is name. ko Francis de Sil Bakhuid Duai na kabanta jungi. ko Maria ka mi Jong ka ching sngolam To duai na kabanta jungi. hagar tang pa bu khun man Syiem Bakhuid amen